bakunzi babohoka ukira TV rero birumvikana turagarutse turi ku masaha nimugoroba by'umwihariko turi ku mugoroba wo ku itariki ya mbere y'ukwa 12 2025 na makuru agezweho arebana n'umutekano politique na diplomasi tugiye kuba tubapdatinga tubabwira uko situaso ihagaze ni mu gihugu cy'u Burundi ni ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nizere yuko rwose turaza kuba turi kumwe gatano kuri gatano muri rusange na makuru agezweho rero kugira ngo tujye tubana gatano kuri gatano ugifungura iyi video ukitwumva nta kindi ugomba gukora sharinga iyi video ukore like commenting kugira ngo amakuru n'ibiganiro by'umwihariko bicano kuri bohoka ukire TV mujye mu bugezweho gatano kuri gatano muri rusange. Yes twirukatse cyane rero sindi butende ndaza gusimutira mu gihugu cy'u Burundi babwira yuko ku kibuga cy'indege nyamuneka ibintu byongeye gukomera uwitwa General Neva yongeye rwose kuba asumirizwa ku buryo bukomeye cyane yongeye kuba ahura n'uruva gusenya system z'ikoranabuhanga by'umwihariko zikontrola ikibuga cy'indege zikomeje kuvaho kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Mike Ndada International Airport. Ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane tugiye kwa twinjiramo ariko kandi ari nako tunasimbukira mu mujyi wa Uvira tubapdatinga tubabwira uko situaso ihagaze. Urugamba rukomeje rwose kunanirana, urugamba rukomeje kugora abarundi nyamuneka barageraniwe ku rwego rwo hejuru. Gusa mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa imfunyamfunyi cyangwa se icyitwa ingingo z'ingenzi murabizi ko tubanza gusuza abadukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye tukanabaha nikaze. Reka tubasuze rero kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse na South Africa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ni byinshi cyane rero tugiye kwa dukomozo ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzingo kuko rukomeje kwa magasa. Ubwo turaza kujya kuri icyo kibuga cy'indege tubapdatinga tubabwira uko situaso ihagaze. Uwitwa Gervas nako buca yamaze gukanira avuga ati nyamuneka iyi CNDD-FDD General Neva yaje ku buyobozi iyi CNDD-FDD ikora ndetse benshi bayifite mu ntego. Ubwo rero rwose aze kugenda gake bibutsa ko nubwo ibintu byabaze gukomera muri CNDD-FDD akaba ari ishyaka riri ku butegetsi by'umwihariko riyobowe n'uwitwa General Neva. Igihugu cy'u Burundi kiri kwitegura amatora mu mwaka w'2027 ubu tuvugana navuga ko hari kubura noneho umwaka umwe ibintu rero bikaba byamaze gucanga benshi ati ni coup d'etat yamaze kuba itutumba mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo turaje tubyinjiramo tuve imuzi ngo tubabwire byinshi sibyo gusa kandi turaza kwerekeza ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubapdatinga tubabwire uko situaso ihagaze mu mujyi wa Uvira byakomeye isaha wafatwa Minembwe n'ibindi turaza kwa twikomozo. Gusa mbere yo kugira ngo by'umwihariko dukomeza amakuru reka mbibwire yuko nyamuneka turi kumwe n'umwe mu bavuzi kabuhariwe by'umwihariko uvura indwara z'amoko ajya atandukanye, akaba avura rero by'umwihariko ibitegano, akaba avura indwara nyinshi zigiye zitandukanye zirimo amarozi, akaba atanga imiti igiye itandukanye ku bashakanye n'izindi ndwara zigiye zitandukanye z'amoko agiye atandukanye. Ubwo ibyo mbabwiye ni bike cyane nta na kimwe cyarimwe by'umwihariko cy'indwara avura. Ushaka kumenya byinshi wahamagara nimero ikurikira ni guteranya 243 888 iyo nomero uyihamagaye cyangwa se ukayandikira kuri WhatsApp uhita umenya byinshi bigiye bitandukanye. Gusa icyo nagushishikariza nuko umugana nyamuneka kuko avura indwara z'amoko agiye atandukanye. Ubwo utwo ni duke cyane mvuze kuko turimo turagira ngo tunakubite tubangura twirukanse cyane rero murabizi ntago njya ninda. Gusa mbere yo kugira ngo ntambuke ufite ikibazo by'umwihariko icyo ari cyo cyose wumva utameze neza by'umwihariko uyu muganga gakondo avura ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Reka nongere nkusubiremo nimero ze ni guteranya 243 iyo nomero rwose nyamuneka uyandikiye. Tandukana no kwirwa wumva ngo warozwe ngo baguteze ibitegano ngo nyatsi ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye kuko agukoraho rikaka rwose mu gihe gito cyane uba wamaze kuba mutaraga. Twirukanse cyane rero by'umwihariko reka duhize twinjira
makuru yacu nyirizina by'umwihariko tuba updating tubabwire uko situation ihagaze. By'umwihariko muraza kunyemera ubwo tunyarukiye mu bice bigiye bitandukanye. By the way, hari amakuru menshi hano ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko kuko turaza no kwinjira mu bice bigiye bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Tuba updating tubabwire uko situation ihagaze ahitwa za Muheto Kagusa. Mu kanya gato gashize hari ibitero bikomeye cyane byongeye kugaragara by'abazalendo. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzingo muri ano makuru yacu. Rero turaza kubabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye by'amakuru agezweho. Nabonye by'umwihariko ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri kugaruka ku makuru mamo ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba rwose nyamuneka kirimo kirakoreshwa nk'ibirindo bikuru by'ibihugu bigiye bitandukanye mu ntambara iri kubera ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nahoze mbona ibihugu nk'Ububiligi birimo biragenda bigarukwaho. Turaza kuba tubikomozaho, turaza kubabwira yuko Kinshasa umuturage yagaragaye ahohoterwa azira gusa ngo na Kagame. Ni inkuru nayo yatugezeho, turaza kuba dukomozaho. Uwitwa Mbayahaga yifatiye ku gahanga mama 23. Ese byagenze bite? Uyu numwe abanyapolitike twagiye tubona rwose bashyigikiye bikomeye perezida w'igihugu cy'u Burundi nubwo ibintu bitoroshye abi na gato. Turaza kubabwira yuko kandi nanone AFC mama 23 yongeye by'umwihariko kwikwama bikomeye igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi nyamuneka uwitwa Tshisekedi we byamaze kumucanga nyuma yuko birimo biragenda bivugwa ko urugamba ruri kugenda rumurangirana. Turaza kubikomoza rero tubabwira buryo ki abasirikare b'Abarundi benshi bari kugwa ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo ngo bari no gushyingurwa mu byobo byabugenewe. Ese bimeze bite? Byifashe bite? Turaza kuba tuyikomozo 5 kuri 5. Rero nta kindi usabwa, kora subscribe, sharing iyi video kugira ngo ibiganiro n'amakuru byose tubagezaho bijye bikugeraho 5 kuri 5. Ariko mbere kugira ngo by'umwihariko amakuru tuyinjiremo, nyemerera mbanze nkubwire yuko rwose urebe ahantu handitse subscribe ukande by'umwihariko kuri subscribe wibuke gukora kunzogera kugira ngo ibi byose tuvuga bijye bikugeraho ku gihe, kuko nicyo kintu cyiza cyonyine gishobora gutuma tugisura ikiganiro uhita ubona yuko twamaze kuba tukirekura muri rusange. Reka duhere mu gihugu cy'u Burundi. Rero i Burundi nyamuneka murabizi ko ingabo nyinshi z'Abarundi ziva muri iki gihugu zerekeza ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bidasanzwe byo guhangana n'umutwe wa mama 23. Amakuru rero namaze kwakira atariho ivumbi nuko nyuma yuko ngo abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi ngo bamenye amakuru yuko ngo abasirikare babo baguye ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo ngo bahita bashyingurwa ndetse ngo bakashingurwa mu buryo bukomeye cyane. Ibi bishobora kuza guteza mbere na mbere ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi nkongera ngafata makuru yaturutse muri CNDD-FDD agaragaza yuko ngo imibare y'abasirikare benshi bari koherezwa ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo ngo benshi batarimo bagenda by'umwihariko babivugaho rumwe. Ubwo birumvikana yuko byaba ku ruhande rw'igisirikare cya 23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare n'ubundi cy'u Burundi ntago barimo bagenda babivugaho rumwe muri rusange. Ibyo rero wabara ugasanga ni kimwe mu bintu bishobora kuza guteza akaga gakomeye ndetse n'umutekano muke muri rusange. Amakuru ni menshi cyane rero arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Na hano ku kibuga cy'indege mu kanya gato cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, by'umwihariko amakuru namaze kumenya nuko nyamuneka ibintu bitifashe neza kuko system y'ikibuga cy'indege iri kwangirika bikomeye, iri kwinjirwamo. Ibi ngo bishobora kuza gutuma ikibuga cy'indege by'umwihariko cy'i Burundi gihura n'akaga gakomeye cyane. Gusa ibyo nta nubwo ndi ubitindeho kuko ibyo ni ibintu dusanzwe tumenyereye isaha n'isaha. Ahantu hashobora kuza kuraswa, bishobora kuza gukomera tukumva dinikina control na Red Tabara nta n'uwamenya. Gusa reka mbabwire yuko koloneli w'ingabo z'u Burundi yarashwe n'abasirikare ba FARDC nyuma yo kubahongerera indaya. Ni koloneli rero bita Maranakiza bakunze kwita Gifaro yarashwe ubwo abasirikare ba FARDC bamusaga ku ndaya yabo yitwa Jackie mu mujyi wa Uvira mu masaha y'isa 3
z'ijoro. Amakuru rero namaze kuba nyagwira, uyu nguyu rwose nyamuneka akaba yari yamaze kwitaba Imana. Bamusanze rero mu kabari gakomeye muri Uvira ari kumwe n'iyo ndaya yabo, bivamo rwose kuba bagira gute bamuhitana, niko kurakara rwose Kifaru bahita bamujyana by'umwihariko ahantu habi cyane, barangije bahita bamuhitana muri rusange. Ubwo rero birumvikana yuko nubwo aba bagabo barimo bararwana, ibintu ntago byoroshye. Reka tunabashimire dusoreze aha ngaha, ngira ngo n'andi makuru turaza kuza dukomeza no mu masaha ari imbere.